Kajing penbena yaka khubor babha naka gospel Matthews linong kabashipau dokot nado khatnyau hado arpuar. Kinshem kijing e. Tungin duai lang ya kani kajing duai baka ketin ublay kan syong ne syong sa haka dot haka mensim jong ni. Kublay ba isinay dukun sle yang ada mensim bukho jong ni karba ngadang puli ya ketin ka jong ni ay bangan yo sngow ya kasur jong ni kabapas yaw haka mensim jonga. Aya nga kajing stad jing syampang ban sngow tho ya kakubor ba me aya nga ay baka ketin ka jong mi kan long kajing kemen ya kadok nut jonga bat kasyarak jong ki kejat jonga. Ay yang nga kakubor ban te ya kajing im jonga halor ketin jong mi. Tu ay baki ki kan long hana kat kong ketin jong mi. Pin kemen yang habanga yo sngow ya ketin jong mi matbangan ri kendong ya ka. Keren kutrai nga syakri jong mi nasngap. Kublay Jisu ya ro imi Jisu. Kaktin ublay naka gospel Matthews lenong kabashipau dokot kabakhanyaw hado arpuar. Do sumar na ba ondon kibriyo ki ban kem yepi ban ring siya kaying bishar bat kin sempat yepi haki sinagog jongki. Kin satian bishar yepi hakmat kiling skor bat kis iem kumta kinlong sakhi yanga haki bat ki gentle. Habaki tian bishar yepi wat khuslay ayu ne kumno pinkan. Onda poy kata kapur on saay haki ya ke ban kren bat kumno ban kren. Na baki ketin baki kren kinong long ki jompi kin wan na umensim jom ukpa jompi bakren hapi kibril kin IT yalla ki para sya kajing yap kumjo ki kpa kin le yalla ki khun ru kin yang persya yalla ki kemi ki kpa bat kin pha in yap iki manla ubre un isi yapi na marjonga henrai ubre ubayai ne hadu bakut un lag im.
Semana ba endon kibriu kiban kem ya pi badrin syagayin bisar barkin sempat ya pi ha ki senakok jongki. Kesatian besar ya pi akamat kelang skor baki sim kunta pirmong ki sakien ha ki bad ha ki jantil. Haba kitian besar ya pi wat kuslai ayu ne kumno pin keren. Enda poy kata kapor en sa ya pi ya ke ban kra ba kumno ban keren. Na baki stien ba pi keren kena mlong ki jongki. Ken wan au mesim jong pa jong pi ba keren ha pi. Kibriu kena itiela ki para sa ka jingyap. Kumju ki pa ki le ya ki khun. Ki khun ru ken yen persai la ki kemi ki pa bakin pa penyap ya ki. Man la ubriu unisi ya pi na mar jonga. Henre ubriu bayai ne hadu ba kut on lai im. Kajing yaro yami kukris.